Permanganin licik bayarin kegunungan di tiang kasemaran jasem tanah angin ngecotin margi tuh kepangkung menyisir angin masaran panas minat dewasa ayu catat yang kaki jenang ketunduk majang esa yang gagahkan dibidadari alise madan intan sadete alakan ditaket ngejar mayune tamis-tamis yang mati nyandek macepo mati se kecebur pulang terbang Ngecotin margi tuh kepangkung menyisir angin masaran panas minat dewasa ayu catat ringkat jenang ketunduk majang esa yang gagahkan dibidadari halise madan intan sadete alakan ditaket ngejar mayune tamis-tamis yang mati nyandek ngecopo mati se kecebur pulang terbang ketunduk pajang desa sagagahkan dibidadari alise madan intan sadete alakan ditaket ngejar mayune tamis-tamis yang mati nyandek macepo mati se kecebur pulang terbang Terima kasih.